Jozani bogogo nomkholisana kwasendoda lesugogo bathini bathi mawuvula kuvala emzini amadoda uAnti Usha. Kukhona into engifuna sikhulume ngayo ebalekile. Ebaleke ngendlela ukuthi iyathusa. Ngoba esikhathi lesiningi angeke ngithi asiyiboni, siyayibona kodwa siyayiziba. Kuba into esiyaziyo kodwa sizibe. Noma into yakhona iyenzeka singayitsheli ukuthi ngempela yenzeka futhi ngokwenzeka kwayo yenziwa yilo muntu lona okuyena oyenzayo. Ubuthakathi. Namhlanje ngifisa ukuthi sikhulume ngobuthakathi futhi sijule. Yebo sithinte into ethinta abantu esingacabangi noma esitshela ukuthi ngeke umuntu akuthakathe. Sesihleli kakhulu noma sesizwe kakhulu inhlolo lapho sitshenwa khona ukuthi uthakatha abantu bomndeni, uthakatha umalume, uthakatha ugogo, uthakatha uma wakho, into zakhe azikuhambeli kahle njena ingoba uma wakho akakufuni, into zakhe azami kahle ngoba udadewenu akakufuni, umfowenu akakufuni, umalume akakufuni, umkhulu wakho uyathakatha, ugogo wakho uyathakatha, yeyi noma uthakatha umakhelwane wangakini akakufuni. Into zakho nje ziyabheda njena uthakatha umakhelwane, unezitha, izitha zakho njalo uma uthi uyabheka zikhonjwe emsebenzini, ikhonjwa komakhelwane, zikhonjwe emndenini. Kodwa kunendawo lana esingafuni ukuyivakashela. Hayi ukuthi asiyazi lolo hlangothi, nothi ukuthi asulwazi lolo hlangothi, siyalwazi kodwa asifuni ukulivakashela. Angazi noma siyesaba noma siyenqena noma sisaba lolo hlangothi. Again, siyasaba ulihlasela noma ukulivakashela uhlangothi lelo. Asifune umuntu ozositshela ngalolo hlangothi lolo. Kuzwakala kahle makuthiwa uthakatha umfazi wakho, uthakatha indoda yakho, uthakatha boyfriend yakho, uthakatha umuntu wakini. Kuzwakala kahle kuba ngasengazathi wayibeka uMakhosi, wayikhuluma indaba uMakhosi ukuthi umuntu ongithakathayo usibani bani. Kade ngimsola udadewethu, kade ngimsola lo mfazi ukuthi uyangibulala, kade ngimsola le ndoda le ukuthi kukho into eyenzayo. Definitely uright uMakhosi. Uright uMakhosi. Siba lalela mina ngikhuluma ngo definitely sure. Siba so sure uma kuba lezi ihlobo engikhuluma ngazo ukuthi na kanjani uyena umuntu ongithakathayo. Kwesinye isikhathi uye ubone ngani ngeyibonakaliso ushuma ulele lento leni iyavela kuwena ukuthi okuyena yena umuntu okuthakathayo usibani bani. Usibani bani uyena okuthakathayo. Ungalokhu uyalena le usibani bani uyena okuthakathayo. Nawe uyabheka ngendlela oxozi ngayo nalo muntu lona ukuthi angeke vele kube umunye umuntu, uye lo ongithakathayo. Lo engizalwa naye unomona vele ubhuti omdala, unomona vele umfowethu omncane, udadewethu vele ngiyamazi unomona ofuza ugogo. Usathana. Into esitshela yona. But namhlanje ngifuna ukuveza olunye uhlangothi esengibonile ukuthi iningi labantu mawubatshena abafuni ukulikholwa. Iningi labantu mawubatshena bayagijima. Kukhona engamtshena ngathi hey wena uyabona izinto zakho zibheda kanje. Ngimsukela nje sihlangane emall. Ngimsukela nje lo sisi lona ngaya kuyinqo ngambingelela. Aneyinduna la ebusweni enyanyisa ngendlela ade eyiyona ebusweni luyasisi enyanyisa. And mawuthi close to kuye usokunephungana ngoba ngiyayazi mina ngokwelapha, ngiyayazi i-different types of amaphunga. Lela phunga lelana lesichitho uzwe ukuthi lento lena lezi induna egcwele ubuso
ukuthi isichitho lesi. Ngambingelela ngendlela ade ane low self esteem ngakhona, ubumbona ukuthi noma ukuthi bekuthiwa mhlambe isalukazi besiyoshela bengizoqonywa lapha ngoba usisi engimbone manje ukuthi hey kuhle lokho. Kodwa ngalesa sikhathi lesana ngendlela ade iyona ebusweni bekathusa lokhu ngiyibuza ukuthi lo sisi ugibele kanjani eTexini. Hayi ngikhulume naye ngimbingelele ithokoza gogo niyaphila. Hayi siyaphila. Luckily akangazi. I always enjoy ukusiza noma ukutshena umuntu ongangazeli ngokomsebenzi wami ukuthi ngenzani. Ngathi sisilento ekuphethe isichitho dadewethu. Ushawe isichitho wena esize sinephunga kodwa hayi ukuthi isichitho sephunga lesi ngiyakhuluma ngaso cha lesi njena sokuze kunuka lezi zinto lezi ezilifesweni bakho ngendlela oshaye ngayo and lento iyalapheka kodwa ukulapheka oqala wena ufuna uthatha isinqumo sakhona akuze ukukhosta mali isigaba sokuqala sokulapheka esiyinqikithi lesi sichitho sakho esiyinqikithi okuyikona kona i-foundation yalesi sichitho lesi wena ungasilapha ngokuthatha isinqumo. Mangiqeda ukukhuluma nawe uma ufika ekhaya ukuthatha isinqumo ngizokunika inamba uma ubona ukuthi udinga ulashwa yimina ngizokunika inamba kodwa umuntu oqala uzokulapha wena dadewethu. Wena and mina ngizwe uyithatha inamba yakho ngoba ngisheli la ngizokunika yami inamba. Nakhona uyozwa ngoba ufuna usizo kodwa ngicela ukuthi lesi sinqumo uma ususithathile uthi ukuhlala isikhashanyana noma insukwana uobserve ukuthi after usuthathe lesi sinqumo lesi kwenzakalani. Ngathi zo2 izinto ozoyibona lento yakho izoba worse or izothukuma ithi kuba ngconywana uyibone mayiba worse wokwazi ukuthi uyalwa ke manje lo muntu. Mayiba ngconywana wokwazi ukuthi manje usasha ovalo kwalento esho and ngathi after lo muntu lona awuzama ukuhlehla ebantwini abanaziyo nonke whether it's a family member whether usibani or abangani abantu abanaziyo ama mutual we can call them ama relatives ama colleagues ama mutual friends ake sithi kuba ne distance kubona ngifuna uyimonitor lento le dadewethu uzothi mawusoza kimi usugeze ngosawoti u7 days. Lo yasisi uyangilalela. Ngiyabonga futhi dadewethu ukuthi ungihloniphile kulento ade ngikhuluma. Noma uthi wangihlonipha ngoba ade ukhuluma into ade ufisa ukuyazi ukuthi kahle lento lena ikuphi. Yize ubunenkani. Mangutshena zange ukholwe. Zesahamba sihlala ebhentsini kulama bench lawa asemamoli lawa ayahlala abantu besilisa ngoba becasukile abantu besifazane bahambe bangene ezitolo abantu besifazane bahambe bathenga ubala leza izitulo ezikhandelwa amadoda ke sihamba sohlala ezitulweni zamadoda sathi ukuhlala phansi nganaba naye ngamtshena mina ukuthi lento yenzeke kanje wathi yonke lento othi yenzakele iqiniso kodwa ucabangi yini ukuthi kukhona umuntu wasekhaya ngoba ngiyamazi udadewethu washo kanjalo wathi ngiyamazi udadewethu unenhliziyo embi awucabangi yini bhuti ukuthi udadewethu lokho ngimkhumbuza ukuthi angiyena ubhuti ngugogo awucabangi yini ya sorry gogo ukuthi udadewethu ini mhlambe lo muntu uyivike ngaye ini ngathi cha ngisho ngalento engiyikhulumayo uyena no doubt about it athi ayingeke shaphansi usisi ngonyawo wathi ayingeke wathi lo muntu lona sengimenzele into ezinkulu kabe empilweni hey sisuka kude nalo muntu lo athi webhuti sisuka kude nalo muntu lo ngathi salukazi sisuka naye kude lo muntu lo ngathi ya sakhuluma laphayana wathula ngithe mase ngimbuza sela ekhaya uthi bokudlala ifilimu ekhanda yelento ade ngisho
waqala wahlanganisa ama-puzzles, ahlala ama-puzzles ngezinqa, ahlala ama-puzzles lade ngiwabeka khona, wawathatha wathi wabeka, ahlala ama-puzzles lade ngiwabeka khona, wathi yeyi, yazi uqinisile. Kodwa kuyalo ukuthi ngikholwe completely. Wahamba usisi, wayenza le ntathi ngimtshele yona, wageza ngosawoti. Usisi wathi efika kimi, sengizomlapha ke manje, sorry, wafika sekezovuma induku ukuthi umuntu okuyena yena ade emthakatha emfakela izichitho sonke lesi sikhathi lesi sihlobo esisibiza ngomngani. Umngani wakhe, the so-called best friend yakhe, iyona obekade irresponsible for izichitho lezi ade zenza. Usisi uthemeke efika eMambatheni, isichitho lesi bese sidilikela sona, sisabanje usawoti njena umuthi ungakangeni, sidilikela isichitho, sobona sesiyaphuma, sesidinga umuthi manje na ozosifokofisa lesi sichitho lesi. Wathi ubuqinisile, uyena. Ngathi ubani? Wathi udadewethu. Ngathi what do you mean udadewenu? Wathi cha, indlela ade sesithathana ngayo, kanti lobu dadewethu lobu bu one sided. Athi uyena usibanibani. Exactly lo muntu athi undescribe igama lakhe usibanibani, uyena nginjena, uyena athe ngifakela izichitho. Ngisaqhubeka nalenkulumo. Uthi sengize ngitholile gogo ukuthi lo sibanibani lona kunama message awathumela umuntu wami akhuluma naye ngokuthi athi hey man, awukuthipha umngani wakho ukuthi athole usizo man, yazi isichitho sakhe siyangixosha senza ukuthi ngingasondelani naye in lo wa-capitalize lapho, lo wahlala endodeni ngenhlanhla, wathi uhlele endodeni enesimilo, indoda eyaziyo ukuthi yifunani empilweni. Bangathandana nalo bhuti lo, yasimcasula lento leyo ukuthi naye umngane Mbumbulu ufuna indoda efana nale ka boyfriend enesizotha, enenhlonipho, enovalo, enesimilo. Why kithi unesimilo ubhuti lona? Ngoba ubhuti akazange ahehehe ukuthi aze agcine ayithola ethandana nomngane Mbumbulu. Ubhuti wahlala ekuthenini ngithena mina ngicela ungisize, sisize umngani wakho phela lo sikhuluma ngaye. Uthi usisi mesefikelana, ngiyakhumbula ubhutiza engibuza ukuthi usibanibani ophi. Uthi vele besokuyisikhathi kodwa ngingekho aware ukuthi sokuyisikhathi singabonani. Wasebuza ubhutiza ukuthi kujwayelekile yini ukuthi nihlala isikhathi singaka ningabonani, ukuthi nami kade ngagcina ukuze ukhuluma naye. Konke lokho wayengakunaki udade lona ngoba ade avale inkungu yani yesichitho. Isichitho esifakwe ubani? Isichitho esifakwe umngani. Lalelani la bogogo nomkhulu, angeke uthakathwe umuntu ongasondelene nawe, ongakwazi. Akwenzeki. Noma babe ngenzeka, angeke kube namandla ukudlula umuntu ola. Khumbula ukuthi abangani bethu laba esibatshela yonke into nengafanele sibatshele, ngoba uthi umngani uphalaze yonke into, ukhulume yonke into ofuna ukuyikhuluma.
ngisho nobuthakathi uthi wena wabulala iboyfriend wenzani ukhulume nomngane. Kunezinto empilweni engafanelanga umunye umuntu ezazi, izinto esibiza ukuthi zipersonal. Kunezinto kakhulukazi nina abantu besifazane engafanelanga niyexoxe manikhuluma ningabantu besifazane. Nina nikhuluma yonke into nize nifake phakathi ucansi oluvuthayo olutholayo kusibani bani, kanti lo omunye uma ukhuluma ngalokho ugwinya amathi athi nawe uyayifuna lento le. Wena ukhuluma yonke into owenzelwa umuntu wakho ngothando, nawe uyikhuluma ngothando, lo munye ubona ngathi uyabhosta, uyamchomela. Beka ngitshela ngenzeni ngoba ngihlangene nalokho, bekathi angenzeni ngalokho, beka ngitshela ngenzeni ngoba mina ngihlangene nalokho. Ayithathi indoda impatho, imfudumalo oyizwayo kumuntu wakho, injabulo oyithola emsebenzini, injabulo iprogress oyibonayo kwebhizinisini lakho yeyakho. Izathu ukuthi ingabhalwa la esiphongo noma ungayibonisisi enkundleni zokuxhumana ungayifakanga wena yingoba iyimfihlo kuwena. Sinje sihlupheka njena njengoba sihlupheka, sixakekile njengoba sixakekile yingoba we speak too much, we talk too much, sikhulumela safuthi imilomo yethu ayina filter. Ake sithatheni ivovo lelo khamutshwala siligwinye lihlale la intanyeni ukuthi likwazi ukusefa izinto esizikhulumayo, singakhulumi yonke into ngoba abantu bazi izinto engafanelanga bazazi. Yazi icontact yami laphana ingayidile so kune-10 engizoyithola, kune-airtime esibane endaweni so izongizamela into so in sekayagijima naye, sekafuna ukuba uthi kube out yakhe, sekagijima yohleba, sekagijima yokwenza in. Topic yanamhlanje simple: uthakathwa umngani wakho noma abangani bakho. Gogo, bakhona yini abangani beqiniso noma umngani weqiniso? Yes, bakhona. Whether uyabhilivela ukuthi ebangani noma ubhiliveli, bakhona abangani beqiniso. Why ngithi bakhona abangani beqiniso? Yingoba empilweni mina personal ngifundile ukuthi mina ngibe uyena umngani weqiniso kumuntu engizothi umngani wami. Ngikwazile ukufunda emaphutheni ami ukuthi ngalesa sikhathi kusibani bani bengayena umngani. I was wrong la. Ngikwazile ukuyinuka amakhwapha. That's why at the end of the day ngikwazile uku-identify ukuthi now I'm very conducive ukuthi ngingathi ngumngani nosibani bani. And umngani hayi nje umngani weqiniso. I'm not inviting people to be my friends, but I'm saying ukuthi bakhona abangani beqiniso. Kodwa namhlanje sikhuluma ngabangani beqiniso, sikhuluma ngabangani mbumbulu. Ngithi kuwena namhlanje gogo nawe mkhulu, uthakatha umngani wakho. Izinto zakho nje ibheda njena yingoba khona lo muntu lo nomtshela yonke into wena ehamba yokuphehlela amanzi amnyama, ehamba uyoyivala, ehamba yokukhuluma kabi, ehambe ayenze sure okukhulekelayo, oguqa ngedolo nekhandlela elimnyama enenaliti, ekhuleke athi usibani bani imfunto zakhe evaleke. Kukhona umuntu okuhambele ezinyangeni wena. Kwesinye isikhathi uhamba nomngani athi umngani, hey mngani ngifuna ukuyisala ngithola khona impilo, kanti uyofaka izichitho la uya khona. Awuyanga uyolashwa, uyogxishwa izichitho. Kunabangani abangafuni ukusibona sijabulile nabafazi bethu. Kunomngane ongathandi ukuthi wena uganiwe noma wena uganile, akakufuni lokho. Kunabangani abangathandi ukusibona ukuthi siyasebenza, uyayizonda lokho ngoba uyena ufuna sisebenze khona azokwazi ukuthi athi call the shots. Khona abangani abangafuni ukukubona uthuthuka empilweni, abafuni ukukubona kunento enhle eyenzakalayo empilweni yakho. The same person that you confide kuyena each and every hour, the same person ospenda
hours and hours on the phone now. The same person where you can stand on the block for yena. You can take your life for yena. Yena make sure ukuthi wena impilo yakho it's nothing. Bakhona mangana manjalo. Bakhona. Uthakatha umngani wakho. Izinto zakho ibheda njena umngani wakho. Izinto zakho ziyonakala njena awukhohlwa umalume. Awukhohlwa ugogo lo uthi uyathakatha. Awuthi kuyinuka amakhwapha ukuthi unabangani abanjani, unanhloboni yomngani wena. Obani labo usondelane nabo, ubathemba kangakanani, uyanimonitor yini ulwimi lo muntu ombiza ngomngani, uyalimonitha yini ukuthi mekhuluma uthini lo muntu? Lo muntu mekhuluma ngomunye umuntu ukhuluma kahle yini? Nayi into le ndlela akhuluma ngayo ngabanye ukhuluma ngayo ngawe kwabanye. Injalo nje imile. Ngicela uzongiphikisa, akaphamise isandla uzongiphikisa. Sikhulume naye. Lo bonke ufana ngiphikisa akaphamise isandla. Ngilalela. Ngiyibonile mina la emakhosini. Nyamazi mina umuntu ofika nomngani weqiniso. Yena bese abuya zohamba yedwa athi gogo siyenzile le nto leyana qamba manga athi kodwa ngifikele isibonakaliso kuthiwa kukhona amanye amandla gogo ofana ungiphe wona ngoba yini ufuna ukuphakama ulethe obani kuwena ulethe lo mngani lo oyiqiniso ngoba yini umngani mbumbulu ufuna ukuphakama exceed lo bebenza insebenzo eyodwa ingakho nginikhuza ngathi muyofuna usizo awuthi kumshiya umngane ekhaya. Unless you know for sure ukuthi lo muntu ohamba naye ombiza ngomngani umngani ngempela yini. Khona abantu abasemajele namhlanje umngani akayenzanga lento leyo uqinisile makathi akayenzanga lento leyo umngani uthi ake sijike la kanti bawujikele ejele zonke eqala ngoJ asijike la bajikele ejele. Kukhona abantu abaseyibhedlele namhlanje bayagula. Kukhona abantu abasangene emakhanda namhlanje na umngani. Khona abantu abazimpumputhe namhlanje na ababoni umngani. Kukhona abantu abashonile esihamba phezu kwabo namhlanje umngani. Kukwena mina ngizukubalana ngizokutshela ukuthi ungabi nabangani ini. Gogo uyakholelwa yini ebunganeni? Yebo ngiyakholelwa kakhulu. Ngiyakholelwa mina ebunganeni. Ngiyakholelwa ukuthi bakhona abangani beqiniso. Gogo uthini ngalabantu laba athi umuntu mina nginamngani ichoice yakhe leyo. Isinqumo esakhe leso ngiyakuhlonipha lokho. Anginankinga lalokho ngiyakuhlonipha lokho. Kodwa wonke umuntu unomuntu akwaziyo ukuthi evule isifuba sakhe kuyena. Wena lo muntu loyo ungambona ngazathi wena uthi akuyena umngani, uyena mngani ke loyo. Sometimes sishawa idefinition ukuthi igama elithi mngani lichaza ukuthini. Ngoba siyitshela thina ukuthi umngani lo muntu ozombiza ukuthi umngani. Kanti sometimes wena uthi hayi akusumngani wami loyo ufana nomfowethu, umngani loyo. Idefinition kwesinye isikhathi yashaya. Kodwa namhlanje na ngicela ukwehlela ngenzansi ngithi inkinga zakho ukuthi uthakatha umngani. Angisho ukuthi wonke umuntu othakathiwe uthakatha umngani, kodwa ngiyakuthuma ngale video lena ukuthi akubheke ukuthi abangani bakho bami kanjani. Kukhona abantu abayizidakwa namhlanje na badakwa ababuya ngokuzolala namhlanje. Hayi ngoba isidakwa, hayi ngoba utshwala abukhonze kangako, cha. Abangani noma umngani kunalo mngani obenefitayo noma lo eyibona ukuthi yazi mnganami engathi nginenkinga ingathi utshwala bungidrabile mnganami lo munye athi hayi mnganami utshwala bokuhluli ayi mababuze mina mnganami utshwala bokuhluli mnganami why ngoba ufuna kuthengela utshwala ufuna ukuthi umthengele utshwala uyakuncoma uyakwetusa njena hayi ngoba utshwala bungakuhluli bukuhlulile utshwala nawe usubonile kodwa yingoba ufuna umuntu ukuthi mabangapheli labangane bani bakatshwala
Kunomuntu ohlulwa izidakamizwa manje uyabona ukuthi into ebhayizisa impilo yakhe kakhulu yilezi idakamizwa, kodwa lo muntu lona ambiza ngomngane uthi kuyayi mnganami mina ngeke ngubone mnganami. Actually you are far better mazikushayile mazikubambile mazikutrapile lento esiyibhemayo lokhuzana empilweni than mawusoba. Kunabantu abathatha izinqumo engasile ngenxa yokuthi lezo zinqumo lezo zibenefit abani umngane. Umngane wokuthatha isikhathi uye ku program yakwa AA or uthenge le book kuthiwa i big book yakwa AA uyifunde nje kakhulukazi mawuzazi ukuthi isidakwa uyifunde nje from page 1 until the last page uyifunde nje bese asikhulume ke ngelilanga uzobona amandla uzobona ukuthi mangakhe ama chapter uzothi mawufika kuwona ubone ukuthi bangakhe abantu abacwile etshwaleni ababhukuda etshwaleni ngenxa yani yabangani. Angikhulumi ngabo ama casual drinkers ama gentlemen cha ngikhuluma ngedakwa ifana nami before ngikhuluma ngedakwa ngempela ugogo bathini isidakwa ogogo bathini akukhulumi ngomuntu njena ophuza ama weekend ophuza once in a while gentleman no ngikhuluma ngesidakwa mina. Kukhona abantu abacwilile etshwaleni namhlanje ushawe induku ezu2 umngane wakhe umdlisile ukuthi afocus kuyena. Kunabantu abezwa abangane emadlebeni. Kunabantu mangathiwa umngane wakhe bayangafona manje na ephuma egarage reverse abuka isibuko makathi uthi na iphone yangena kufona ubathini makeke ngathi athi mnganami bese ngathi awukho right nje bra wami mnganami manje shaya isibo ezenze ngathi lokhuza imoto ifa okuya number 1 iphinde lemuva utshela umfazi ukuthi ubathini uyagula fanele niyo attend ukubathini fanele u attend ubathini just like that. So kufanele manje yonke into ime. Why? Kukhona into ubathini ayenzile kuyena. Noma ubathini influential kuyena ngendlela ukuthi sekamfundile umqondo wakhe. Sekayakwazi ukuthi menzeni amcontrol. Kunabantu ingane zabo ilala zingadlile ngenxa yomngane. Imindeni yabo ilala ingadlile ngenxa yomngane. Kunabantu unemoto ihlala kumngane. Unani ikumngane. Unani segamini kamngane. Ngisho iskipa umngane wakho mangathi hey bro wami ngiyasithanda leskipa lesi ngiyasithanda ngiyakutshela uyagcina ukusibona as a partner uzosithatha ayosinika umngane wakhe. Uyabazi labangani laba athi oh chom isiketi sakho chom hey siyakufanela I wonder kimi singahlala kanjani uze umngane wakho khona oyisiphukuphuku oyisidididi athi hayi mngane wami yazi uqinisile singakufanela ngakusasa sikasikhumulile iskipa umnikile umngane. Umngane ongeke afike esitolo athi yazi lento lo mngane wami ngamfanela nginawo amasentinyana athi ngibhayile ibra wami impintshi yami ngikubonelele lokhuzane lena nansi. No. Umngane oyibona yena labangani laba mamfonela unenkinga uhleza nenkinga naye nawe kodwa wena mekakufonela anenkinga yena uhleza umsiza awubi nenkinga wena wenza sure ukuthi umenza ukuthi abe priority ngendlela ukuthi usaba nokumtshela ukuthi ngeke ukwazi ukumsiza ngalesi sikhathi kodwa umsiza yena. Uthatha umngane wakho ungahamba uargue naye etavern or ekhoneni or kuphi or manyo recorder or kuphi okusalayo uthakathwa umngane wakho nyama lapho siyama lapha isarukwazi sendoda ngithi mina sukuma uyithintithe wenze self introspection uyinuka amakhwapha uhambe uyofuna usizo. And kwesisikhathi awudingi usizo mhlambe lo muthi mhlambe kwesisikhathi udinga ukwelulekwa ngokwengqondo. Ngoba kusisikhathi labangani laba bangena emakhanda uzubona ukuthi kahle kahle wona nathi nokusangana sekukhona. Ingathi kunekamera elingasalight, ngathi kunentambo engasacwili kahle lokhuzana. Icarburetor yakho ayisawumuncu petrol. Ayisawumuncu icarburetor yakho petrol iblockile.
It's up to you. Saluka sendoda ugogo bathini bathi umavula kuvala emzini madoda u-anti Usha. Till next time, saluka sendoda. Thokozani.